Swastiastu. Sapunapi gadralen ale sarang sami, mogi-mogi sami ngemangguhang kerahayuan. Ring rahinani mangkin, Bapak paca ngaturang materi ka pertama ring kelas kudus semester siki puniki, inggih punika Pidarte Basa Bali. Durus piar sayang. Napi punika Pidarte Basa Bali? Pidarte inggih punika daging pikayunan sani kewedar ring ajang anak sareng akeh sani medetujon mangden api sani kewedarang punika presida keresepang utawi keincepang tur presida daler kelaksanian punika sani kewastanin Pidarte. Ring Pidarte wenten wangun nyane sani ngewangun Pidarte punika. Sani pertama wenten sani kewastanin tema punika undang Pidarte. Kaping kalih murdan Pidarte utawi judul ring pidartane punika. Murdan punika mangdane manut ring topik utawi tema sani jagi keteladaran. Sani kaping 3 wenten purwaka utawi pemahbah ring bahasa Indonesia puniki kewastanin pembuka. Napi madan sani wenten ring pemahbah. Ring pemahbah sani kepertama wenten pengastuti utawi pengastungkara. Matur pengayu bagia. Sani kaping 3 pesinahan angga Pemidarte. Ring Pidarte dalar wenten daging Pidarte. Ring daging mangdane presiden manut ring tema Pidarte. Kaping kalih ngewedarang untang pikayunan. Ring daging dalar wenten piteket. Sani kaping 4 pemuput. Ring pemuput wenten madaging cutetang daging bebaosan. Salar wenten matur sesama ring para pamiarsa sani sampun presida mirenang pidartan punika. Sani kaping 3 lunas pengampura. Pemuput puputang antuk parama santi. Selanjutnya wenten tata cara sejeroning mepidarte. Sani keparama impromptu. Pidarte impromptu puniki pidarte dadakan. Puniki nenten nganggen teks. Mekadi Bapak Kepala Sekolah rikalaning ngicening Pidarte rikalaning upacara bendera. Nika impromptu nenten nganggen teks biasanya nih. Sani kaping kalih manuskrip puniki ngwacan Pidarte. Kalaning ngwacan Pidarte punika wenten naskahnya nih. Puniki lumrah kebaktayang oleh para pejabat. Sani kaping 3 memoriter. Memoriter punika Pidarte atuk ngapalang teks. Puniki sampun wenten kesediaan teks hafalan wau rarisme Pidarte. Kaping 4 wenten skema utawi ekstempor daler kebawasan. Puniki Pidarte sanengangen ringkesan utawi skema. Puniki lumrah kebaktayang oleh para pengenter acara. Punika tasa cara rikalaning mepidarte. Mangken ketika sang rikalaning mepidarte. Pertama wenten wicara. Napi punika wicara? Tata cara pengolahan tema. Mangani becik tema dalar daging pidartane punika. Sani kaping kalih wiraga. Wiraga punika semita miwah laras. Di bahasa Indonesia puniki kebaos ekspresi. Sani kaping 3 wenten wirama. Wirama puniki intonasi suara. Sani kaping 4 wenten wirasa. Wirasa puniki mangdane nuak rasa. Utawi ring bahasa Indonesia nika kebaos penghayatan. Sani kaping 5 wisata. Wisata puniki ngelimbahkan utawi pengembangan pidartane punika. Wenten dalam paiketan ring sejerone Pidarte. Wenten pidartane punika. Sani kaping kalih wenten dharma wacana, wenten sambrama wacana, atur piuning, dharma tula, widya tula, dharma swaka miwah sima krama. Inggih, punika iwau materi sane pertama ring semester siki puniki. Tetap semangat belajar, ngerajagang, aksara, basa, miwah budaya Bali druwene. Suksema. Om Santi 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 Om.